Bishabeles, bishabaniles, sukile, walkile, yamba lokan, kabatu, helta, walkitile, sutugile, tan tsokesle, tal sokwali piskinova. Hebistun ki walkdesh tu kahil kanasin, ojalá chilucatan, Mauricio Vila Dosal, Bintun, utialu ila, ukubul meyahilo kubeta, ichkahil, ti behilo, yelo yutskintal, ugel beta, lutumenil, bejo ichilukahil kanasin, hachiantalamil, telo. Tu kahil San Pedro Nohpat, comisariati kanasin, el kilómetro behle utskinta bo, kutsokole, batun kabet, machia, kucho, balukata, lambalo, te, behilo, gelobo. Beshan, Utskinta Bulak, Tuka, Chilucuchilo, Jardines de Canacín, Kutsokol Ranete Bintak, en Kupata Madoshuple, Becha, Hubeta, Ulak, Tushan Meyahilo, Ichkehelas, Cuchilo, Te Canacino, 19 Humpel el Behilo, Ula, 19 el Behilo con Utskintbil, Te Tushan Gelo, Kutsokole, Hachkabet Kachi, tu Meyabachmaco, Kahak Baltelo, y Tiabachula, Basho, Yanili, Yete Beikapataku, Beital Ukatal Mako, Te tu kahil tun anasino. Ulak bashil shoknalilo para shoknalilo tiu kahil tikul luko letio be kursan letie lente siobo y chilenuk pese hilukaba ver bien para aprender mejor. Bisabo ukaholto uchben behil kukaba tik par sendero jurásico tu kahil chikshiru puerto un pe moktanu bet mohala chilukata Mauricio Vila Dosal beikuntabi tu men lekah opulentes le paraloba tu hetsa ubisik shimbal le paraloba ukaholto le kuchilil he kawilikesh helo yetele ichile meyahil helo bisab be tu kapata kubin kaholtko taktilek imbehla manal 500 palalo shoknalo yete beshan tata silo tiu kahilo tikuletel oshkutskap okubisalo tunshan content okubisal kan hats be palats okubisalo ukaholto le kuchilil helo Estun yalik alma segura ushol popilo na hil shock tu stunku beikuntak ulak leba hela tu ka hil chikshilu bokutso kole yanu bisalo shan tu la kuchilo ulak paralo e bistu yanu bisalo cine siglo 21 besham parque animaya ulak para el kuntas bilo telo ulak bashilu molai el Instituto Yucateco de Emprendedores tu talutsox cambes a hil kutsabati kolelo Ichil 20 tak 59 haptio mautsoxu shoki o cambalo tanto no tak besalo ichile cambesa hilo Antonio González Blanco hol popilo molai el Instituto Yucateco de Emprendedores kuchachiti que osku sabete mani yang tunshanu hatsila 162 kolelo tu sok tak pahalo ichile cambesa hilo he bistun shama tu shandale tu kahil chankom shkokail tikimul tishkakal kupul chikin tsonot tekom yashk abaete tiholop yashin tsoksik le kambal kambesa kutsabal ti le kolelo tunshan te kaho kawikesh hesh lehe tanktik baltiko ulak bashi le lunes yak mambe yo el ulak pe lunes tanto mambe ila hetse le mashukate utsaik le pischio le mashumokate ma vale ilalie tun tu kahil hoete yabach tu robe yabach mako be lalie kutsako le pischio ya du kananti kubao shan Carlos Isaac Hernández Fuentes mutul hol popilo umolail to ola Secretaría de Salud le tie que ali que bishakile yabach make tulumil Yucatán yabach make ancha huyolu kalanti kubao shan ya shama tu beta tu la que bishakile vale que stutso kuyalo pata lu sigmake yabach mak tak behlai lalie kutsaik le pischio kutukulta tunshane yete kutsokole we Yucatán ya mak tsokutsabat ile bakuna chaholtan tsabal bakuna til mehim pala shanka patakut tsoktak besal letio ichile batun rahela hetstung uyantal ubeital utselikmak le pischio le kamanak ichkahilo tumentushan so takbehlai matuchik pahalu kimil mako yola el coronavirus yete yola le chaholtanil letie utsabal le bakuna timako kahnalobo Utsokbashkin Sikwaltesh, Yantumba Hilal, Yetel Pebashku Betik, INE, Instituto Nacional Electoral, Umolay, Yei Tambalil Tulumi, el México, Tsok Kapehaba, Yabach Credencial, Tunshan, Anchahu Maupuli, Ula, Chavale, Matumeya, 79.151 el credencial, Tunshan, Tsokuchukikshane, 230.000 el Tsoktunu Chavale. Jatun uyach tal kapatu helmeya men plástico beilo beitunza o helbil le la creencia al heloba yantun tsoku manuk inilumeyaho yete yane yamash mas binu chautiali beyuch lebatun shankela chele bashin se kwatesh walkila we mikilbash tulak ine yanula bashok an yo heltal tushi waye tu chiku lil tele Yucatán we kutsaba la heltesh bashok kuyuchule